Are you from UK? Nope. Sweden? Nope. Norway? Nope. It's a small country. It looks like a fucking chicken. A chicken country? Tukaj slovenski gamer in danes igramo Tom Clancy Rainbow Six Siege. Ker sem si že kupil za Black Friday, črni petek je bilo, ampak je nisem hotel snemati, dokler se še malo ne navadim, še zdaj nimam ravno veliko, pač ker sem si kupil čisto starter pack, tako da dobil sem Hibano iz packa, pa kupil sem si pa Jagerja, še malo, še 2000 pa si bom mogoče novega, ali bi si pa šparil za mogoče kakšne bolj draže, mogoče Calveria, čakaj, kako je Calveria, ona je, ona je sam, okej, čakaj, ne, okej, ne vem, ali da bi mogoče za kakšnega Lina, ali pa uno Finko, da bi za kakšne une, ali pa mogoče da bi mogoče kakšno Mirror, T2 da bi si mogoče šparil, sem sta kar draga, ampak nista slaba, tako da ja, to sem razmišljal zdaj, še 2000 ali pa da si pol šparam še za kakšne boljše. No, imam 3 packe, ja, ni velik, ta open bom naredil zdaj 3 packe, da odprem. Da vidimo, kjer je. Čak, treba please, wait, zdaj lahko. Ok, blue. Da vidimo, kaj bo. Not bad, čeprav nobenega v te dveh nimam. Super. Ajde, gremo next. Da vidimo, kaj bo. Common je. Super. Kakšna epic. No, dej. Oh my gosh, še ena common. You fucking kidding me? Super. Casual, cause I'm not that good. Tako da ja, ker prijemo nazaj, ker gremo v igro. What? Hočete me kikat, pa še pršel nisem v igro, kaj? What the fuck? Čekaj, nisem si izbral svojega operatorja. What? Zakaj me hočete kikat? Why you want to kick me? I just joined the game. Why? Seriously, why? Because I don't like cooked, neither I like 750. Locate the biohazard container. Oh, but I like biscuit. Ok, igramo jaht. Ta človek ne mara kukijo in me hoče zaradi tega ven fukant. Igra pa še začela nismo. Ok, se pravi so gledal. Ok, kam se skrijem? Shit, treba se skrit. Da grem lahko in spadi, fuck. Ne! God damn it. Kam bi se lahko skril? Dva je FK, a ne, eni. Ok, capcana maja, moram paziti na une booby trape. Lep skin. Resno. Oh my god. Se mi zdi, da sem enega videl. Ok, Jager je mrtev. Kje da fuck sem isto? Ne moram dati, kaj je elektrika. Čakaj, kjera kaj ni z elektrika? Vse sem.
Oh. Oh. Ne upam se preveč pikat ven. One op 4. Fuck. Ta needle model. Secure the room. Protect the bio. To. Jej, dobil sem dejansko kill. Successful. Enkrat bi se vam rad zahvalil za 50 subscriberjev, vem, da ni ravno veliko, ampak ok. Glede na to, koliko sem delal video med tem cajtom. Secure the room. Ja. We need to protect the biohazard container. Ok, bomo dal kar nekam čist stran. Kaj bi dal? Pač mi bom dost... You have been spotted, okay? What? Oh shit. Hibana is trying to break in. How? Kje? Lahko sem sem mislil, če še... Fuck. No, bi bilo, če bi change your position. Uh-oh. They've ceased attempting to secure the container. Stop the hostiles from securing the biohazard container. Op 4, last the fuck je bilo to? standing. Jaz bi bil zelo mrtev, pizda. Pa kje je ta dron model? Na kam gre? Kje je dron? Da, what the fuck, kje je bil dron? Mi v komen, če ste ga kje videli. Ker jaz ga nisem. Res ga nisem. Zaenkrat moja dva najljubša sta Fuse pa Capgun. Jaeger ni slab. Se ne vem, je Jaeger boljš kakor Capgun. Až da ne vem. Až da ne vem. Kaj mi je boljš, Jaeger ali Capgun? V bistvu bolj je... Ne vem, je bil Fuse dobra izbira klala. Kaj pa vem, so vse. 5 seconds. Dang it! En drug me je pol na koncu, Biohazard super. container location unknown. Čak, kva, Find the nismo ga biohazard našli. container. Je ta cancer klala. Aha, okej. What the fuck? Troll. Three upstairs. Aye. Well done. Biohazard container located. Insertion in 10 seconds. Holy shit. Ah, fuck. My life. 5 seconds before insertion. Mate.
Biohazard. Oh fuck. Fuck. Op 4 neutralized. Well, I did 0. Kako vedo da je bio tam tako resno? Aha, super, I'm stuck inside. Great. This is a nasty ass bathroom. Let's be thinking. Yeah, boy, let's be inside. Ah, Are you having a poo poo? Cookie. yes, I am. Okay, okay. so Look at the toilet over there, it's disgusting. ew. You wanna try? Let's go, let's go. O, kaj je bilo to? Čak nič ni šumno. Op 4 is securing the biohazard container. They cease attempting to secure the container. How can I get inside? Fuck. Drone is coming in for a scan. Zelo eksplozija. Are you from UK? Nope. Sweden? Nope. Norway? Nope. It's a small country. It looks like a fucking chicken. A chicken country? Yes. It's Slovenia. Oh, it's chicken. Yes, it's in the shape of Chicken? chicken. Shape of chicken. You That- like chicken? You need to locate the biohazard guess. container. Securing the room. Holy sh... What the fuck? Why? Oh my god. Why you all dead? Shut up, chicken. Pistol chicken, let's go. Back, 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 back. Yeah, boy. Super, Team Garam si reinforca tega stena. Oh, what the fuck? Aha! Res. Oh my god. Koliko je bilo to šlo tudi komaj? Nisem tako, bum. Aha. Aha. Seveda. Mhm. Ja, gleda. Protect the biohazard container. Coming in. Ah, passou mal. Seconds. We're gonna rush in. 10 seconds to go. Setting nitro set. 5 seconds left. Oh, One friendly remaining. máš to fuse. One op 4 Oh. remaining. Ne, fuse! All friendlies were Why eliminated. fuse? Why? You could just wait.
koliko sem jaz kupil? Ja. Oh shit. Ne, napačno. Ne, nisem dober fuknil. Fuck. Enemy scan incoming. God damn it. Securing the biohazard container. Škje je ta prišla? Attempting to secure the container. What the... What the fuck? Oh my god. What the hell? What the hell? Choke defeat. Wow, we lost. Ne pozabite lajkati, subscribati, da šerite, komorkoli, samo da šerate, komentirajte, in se vidimo čez kakšen mesec v naslednjem video posnetku. Upam, da ste uživali in čau! We can make a wildfire get away.